Hello. Agluto tayo iti papaya nga inarsuman nga adda alokon na adda saluyot adda aramang adda nor cubes nga ilaok tayo pangtalasa adda piyas na so ti pangtalasa kan ano mawawan jay bugong tay ko na niyang ti banget dagitay kakaanakan na nga adda laok na nga bugong dagiti dalan may sakit jaya so luto tayo iti papaya tulo tayo pa iti takkel nga bangos kaputan na kandeo luto tayo iti Filipino food mailiw ka kastoy ka makanan nagadaman na tayo sa lukon
papaya. So sida man mangrugi bagyo ka na ni malpas ti bagyo na patuwang mo aming nga papaya. Alatag na recipe naman tayo pagluto. Frozen malalagay ito eh. Ang lang iti fresh to no. Basta fresh day eh. Tayo. Then, ikalun ko lang the secret ingredients. More. Ikabil ko pa dito ay aramang. Kung may Pilipinas ka, ako makuros nga sinayutan mo no. Makamulan. Minukwak na sitang mga nangkat. Kitahan tayo dyan bangus. Ano na to? Umuyo tayo dyan dayan na. No, the oven yung kastoy. Awan ti uging. So, ada pilot ti jay. So, ti tuntunuan me. Ay na, nagimas. Hanggang mabaling ay baliktad. Kitahan tayo tama na to. Malutong. Ay, tuntunuan tayo no. Nakaisam dati bangus, nakaisam. Tata ikabil ko na kami so